ka chnong Senapati uman kamu sekretari yang ka chnong Haini Senapati dan rutli kisnem wa hakajing krek kam yang nga te Haini por wa honi usnem wada amnod umi chakman yukun ya kani ka election MDC wada panman gi hopna February 2000 kamte panpau chepi ki media wa lamba kani ka media yang ki wa kwa yukun ya kani ka election MDC nongkong hi ka thong hanga hi man kani ka kam chikri pai ba snyaw da sansuk so comment sau da mai interest da man nga kam ka passion ma hakajing im yang nga mana yo yarap ya ki pai ba ha ka im nang salang ha ki chnong ki thau sau kan no sau comment munsen te kam te mi chakmat yukun ya kani ka MDC kam te kapat ye ki pai ba nong chong snong yang ga arop kan arpo konsensi sing ha ka chan yang khanau poi cha kani ka thong yuluti wa longba ka jing ka chan yang pi longba ka jing wailat luti yang blai upoi cha kani ka thong ka jing job te kini kimat ki vision ki mission yang mana job kamu MDC upwa yukun ya kani ka MDC nongkong to open ya pensa ya ka khandau ka chiap kariti ke rustur yang ka Jantia Hills Autonomous District Council bal open imle ya ka sik schedule wa step e wa ka sik schedule hi to am kam ha ka ha unu upai rulum wa yoi mana im ka sik schedule te ka jo ang im ka jai bu klam im ka district council klam im ka sik schedule wa ka jai bu ile ari ko im yoi ha ki ki union territories ki state kam ka Ladakh union territories kam ka Nagaland jo poi gi visit ki sakani ka khasi janti ang i pai kam no kam yang kini ke district council ki kwa bha ki hanre i ki wa em hani singa bha o pane pansa ya kani ke district council kam te panman ga yanga umi chakman yukon ya kani ke election MDC khana mo pane pansa ya ga khandau ke chiap kariti ke rustur ke culture bal pan imle ya ka chai bru yang i te hani por vision yang namanta ka district council ka Jantia Hills Autonomous District Council ka Manchu TV lada poi chu ka thong to upu se ya kani ka Jantia Hills Autonomous Village Antau Development Bill 2000 khole ka wada pass di hobanai Jun husram 2000 khole kani ka bill lada poi ka thong upu se sa governor khanamo yo ya kani ka accent na governor lada pass ya kani ka bill ka district council uyo ka ya ka direct funding wan o khanang wa kite ki kampan rai pan par upoi ki chaga district council wa chaki chnang ki thau yang i claim de interfere da ki kite ki MP le na ki MLA mana yo ka ni ka district council da ya ka direct funding yo chipon ki kampan rai pan par ha ki chnang ki thau le ne ha ki imnang salang ka yang i war kamati bi katte betit kani ka district council ka em haini ha Jantia Hills Autonomous District Council yo ke em ka te ka financial crisis te nga yi o kwa ong hai kani ka por ada poi chu ka thong kwa o usor ya kani ka financial crisis wa yo bon ki lak kiloti wa ka revenue ha po district council leakage of revenue ma nei te daw wa ka district council chem chitam go su ya kitulap yo ki nong kre angka hado la chisnam tam kamte te nongkong hi community bi ya kani em kilat kiloti wa ka professional tax kawa tibi wajo su manusnem kiwa ki contract ane ki boleh business wa tibi wajo su ika daga offline mo tela depo ya chakathong ka kani mana hakmat to perman kami ka to usu ile daga digital payment usu online wa tibi wa kadar yang kani ke professional tax lada kre kat ko kre lada kre da ki spak krul ka ton awarang ile ka maksimum su ya kite ka professional tax do 2000 san spa wa kre chi phaulak wa kre khasan lak le katon awar hapsu gi 2000 san spa kamte u pungku ya kani ka tax slab khanang wa ka district council u yo pesa ga usu ya kite ki nong kre yang ka te wani wa yoi wa hakini ki ka Jantia Hills Autonomous District Council bon tuli ki cement factory ki wa em hakani ka district council wa hado pratli khande tuli ki cement plant te katkum ka jingtip ka yanga wa kini ki cement plant suki do ka GST ka royalty ka DMF kamte ter suki saka state government hanre ka district council waman kam ka Autonomous District Council yang i haini hanjhat amjo yo ka revenue wa naga nagini ki cement plant yo iya kate ka revenue lang ba kite ki mana renew ki NOC nasuki kama hapo sanlak system chaga district council kamte panparkhat ko yang wala lada plan bha ya kini ka kam
mana poi saga jingjob wa upenbori convince ya ki cement plan ta usuki chitan ka chibek ya kite ka revenue cha ka district council chitan ka chibek lada suki mem jingta ya ka kate ka profit ka yo ki na ki cement ki wadai ki haki market kamte wada katkom ka jingkai katkom ka assessment nga lada suki chitan ka chibek ada dang poi ka bisa hado rukrul nya krul chibra kamte ki nongkre ha ka district council mchan chitam ki uyo ya kate ka tulap yang ki kamte dagni ka jingsu yang ki uyo sorry ya kate ka financial crisis ko am ha district council mana ki nongkre district council kamatip ki employees mo mana yo ya ka tulap kwa hipor wa biang hipor wa manau bna yo tulap ki mo tedang yo ki ya kate ga sungkun ki hakamersen dan sangkumen ki hamersen i ong da ten parang job satisfaction ye ki perform ne yule ya kite ki kamram ki wa hakman yang ka district council mana yo tulap ki nongkre district council ki la sabang ki one office pendep ya kite ki kamram ki kam office hapo district council te bosun wan watibi hadok kate ka district council la dapat kam usu upata ya ki non tribal mo ki wakre hapo uput usam yang ka district council ye tedang yo ki ya kate ga sungkun ki hakamersen dan sangkumen ki hamersen i ong da ten parang job satisfaction ye ki perform ne yule ya kite ki kamram ki wa hakman yang ka district council mana yo tulap ki nong kre district council ki la sabang ki one office pendep ya kite ki kamram ki kam office hapo district council te bosun wan watibi hadok kate ka district council la dapat kam usu upata ya ki non tribal mo ki wakre hapo uput usam yang ka district council ye kisu kate ka service tax kaman tipi chakwi ki state kam chi Karnataka Delhi Mumbai Maharashtra West Bengal kini ki wakre josu ya kate ka service tax te kamte la da poi hakathom wa ngau budden ya kini ka kam wat lene upansna ya kite ki an wa kini ki nongkre ki non tribal ki wakre haki company ki wo phero haki bank haki private institution wo phero to su ki 8% na ka tulap yang ki CTC chaga fund yang ka district council kani le to su an nai khanang wa ka district council uman ga poho ha ka kam pisa tangka te namanta kate to namanta ka vision yang namanta ka JHADC te namanta ki paiba nong chong snong yang ka alprana ko constituency la poi chakathom ngayo jingaya wa bon ki khonkhro go yang i ka ni kisi em ka te kathom wa kamnu pungku ya ki khonkhro yang i bon ki khonkhro yang i mana pas ki ya ki pure ki puthi ki yang ki poi ki chechi chnong ki thau pas ki graduate post graduate myo khan ki mana poi ki chnong ji thau ki le mana em ki wa sabang ki chaklo em ki em sabang ki chaklo hanre wa hajing to wa kini ki yut nga wan ra ya kiti skim ki phero dane san 5% na ka tulap ko yang we invest ka kite ki youth development wonong kong bo ya kite ki coaching center wa artli ki thau daw identify haden wa jingjot nga la poi chakathom identify to bo ya ki coaching center wa hire ya kite ki experts ki wachke khnang kini ki khana khonkhro yang i ki MKM khan ki pas ya ki graduate ki post graduate kamte ter o khanang yo ki ya kite ki coaching lamba kite ki expert khanang wa ye ki crack ya ki exam ki phero kam ki competitive exam do ki IAS ki IPS ki MCS do ki MPSC exam DSC SSC wa ki bank PO bank clerical job kamte ter wa unity lamba kini coaching center uyo ki jimontoy ki khonkhro yang i kite ki wa uyo ya ki khan lamba hakikam sarkar phero wa ubo ya ka skill training development center kani ne ardli ubo ya ki skill training development center ko khanang wa kini ki khonkhro yang i ki MKM khan gite ke wa ka sab katelen uchna uman mechanic gari dene ite ki beautician ki wasor tha uyo ji hikai ki lamba kini ki skill training development center mana pas ki ya kini utai obi wa kini ki cement plan ki wa hakani ka narko constituency khanang wa ki khan ki lamba kini ki skill training development center wali naman spang kini ki waseng sengkhan ong ki mo ten pana ong yang friend entrepreneur kini le uhikai ya kite ki wa sengkhan uhikai ki khod ya ki expert uhikai ki kamnu chna ya ki detail project report ki business plan
खनांग वा उतिप की स्कीम की वो फेर की वो अपन एमकम daga सरकार में खालिया काम की स्कीम CM 11 की प्राइन हब वा चिपुन की स्कीम ले की हिजिंगे तो वा की गवर्नमेंट स्कीम उया की या की सब्सिडी स्कीम यूरोती लंबा केनी की संतान कोचिंग संतान उया की जी हिकाय वो फेर लंबा की वो सिंखान te hakiji to wa kinong rep wa tibi wa hakini ka narpo constituency yang em chipun kinong rep hadut nyau ka persen ki bru ki wa ki wasa ki wa chong hakini ka narpo constituency em ki chipun kinong rep kamu tibi hakini ka narpo constituency rep yaitu surnyam ong yang parang brum na do na chong musyang lamari rim musyang lamari timi churpi thangskai wa jer lom chong tongsang kini ki chong rep surunyam ki yo manu por hipar wadai ki yo surunyam bon ki bru ki wa simkubu ki ki kam ong ki middleman ma khnyat ki ya ki dor ki mata yong ni game aw surunyam te iyu pa o ong haji to wa ki nong re ka ngala po hakathong wa ura ya ki cold storage ki cold chains kamu peneslam ya kata yang usurnyam khanang wa mana he idor yang yo dai ki hidor wa he yo usurnyam wa kamu uchna ubo ya ki processing unit uchna yu usurnyam wa export yi chaki ri Middle East lene u export yi ki jala kam ki Karnataka ki Maharashtra ki West Bengal ki MKam ya usurnyam haki haji to wa kam yung kam ki te haji to wa kini ki wai na do tong sang hado rata sana ki nam chong siong ki wa ki wa sa ni kana ko constituency bon ki wa rekwai haji to ko wai le yo hamani por poi ki middleman ma si ki ya kador ne penuna ki ya kador te nga yi ka thong nga kamu khon khro wa yu chngai pha yor ai ki nong re ni da poi ka thong bo ye ki processing unit ki wa phero lamba ki processing unit ye chna kami chna sopuri lene u preserve ya katu ka jingbang yung kuai khanang wa mana poi liur le u ya dori u dai ya bu ni kuai yang i khanang wa ki nong rep yang i ki wa imsngi ki wa hite hi iki khan yang ki wa rep kuai khanang u imgi lamba ki processing unit ki wa phero te haini hathan yang i le yoi bon ki wa rep sachram ki wa thong sachram ne pana manu sachram pon sen ha heni ki dong ki chnan yang i ha khamtam hani kana po constituency yo sachram manu wa sap ai re katum ka jing yo jinga yang lada poi ha kathong ubo ikan kam ki processing unit ki cold storage ki cold chains uchna lamba unu sachram uchna ye ki chips ki juice ki jams ki acha wa kam ter khanang wa ule marketing kamnu promote ya unu sachram yang i wa udai ki chakibi ki step ne chakibi ki wa amani parthai borak kawi wat wayo thai borak kawi wat wayo sotrun ne hakani ka narpo constituency i bonu morep yo sotrun hande bonsen yo man unu sotrun bonsen sidor ki te ki nong thet hande hanile kwa bo kam ki kenja processing unit khanang wa ite no rep ki wa rep sotrun u imgi lamba ka jing rep sotrun yong ki hajing to chapang ka tourism yo hi wa kani ka narpo constituency yang i da kurku blai ka em ka te ka spa kamarang wayo kita ki thau ki wayo yusuk yudna na do na sakri lom tang sang Sonapardi ke Choplang Kuliang wa Borsara em ka te ka potential mo in tourism te yoi lada em kita ki lat kiluti utho ya kita ki lat kiluti kamno open pha open miat ya kini ki chnong ki thau jing em yong kini ki lom ki wa ki wayo suk yudna i hachnong yong i hani Sonapardi i ka tourism dalai ka chakman em kami ya kita ki lat ki schemes ki wa phero kamno bo ya kita ki zip lining kita ki viewpoint kita ki boating kita ki scuba diving khanang wa kani ka thau ko em chani ka thainar po constituency u develop ha ki kam tourism kani kam tourism man ko wi ko ekhi ekhan directly le indirectly ya ki nong chong chnong la da pan em kam ha ya ki ni ki thau ki wa em wa da ekar pang yu blai wa yu kani ka thau man nga kam ka thau wa em chatai chnong pdeng dau ki yu mana lai che ni thau yu ka te ki por ka lo jing poi ki tourist
wan pai ki ya kini ki thau ki YM te yu wa kini ka thau kat kum ke jing yu nga ha ke jing lai nga ha jing lai luti explore wa kini ka thau hi man potential ba ha ke jing wa to wa ka tourism kam te em kam ka jing kre lang ta poi hi ha ka thang develop ya kini ki thau khanang wa kini ka than yong i YM hani hana po constituency khanang wa ki khon khro ki mande ki man pa yo ki khan ki lang ba kini ka tourism ko YM ha kini ka chlang ka thau ko yong i jing to wa ka kam hapo na po constituency to kite kat wala la da poi hi chakathang uyarap ya ki pai pa nong chong sunong la hi kam pon rei pon pa la hi kam office la hinu jing kat kabor kat wala yang MDC uyarap ya ki pai pa nong chong sunong kat wi ngasna wi hanga hagani ka jinglai luti yang na do li phau tri number da declare uchim ya karai da konsol ya ki wahayung hasam yang da konsol ya ki wahe hachnam ki ma ki wa ki kur ki kha ki man wala ka jinglai luti yang wa bon ki prolog ki wa karchan haura ki chnong ki wa em ha wa narko constituency singaw yo mersena andre ha jing to wa ka party bon sen ong ki bro ka party NPP man ka party garo andre hanga hi sa wa ka party man kam ka uniform Andre I ubru to em kami ubru kamu pai I yo te ubru wa emerson uchakri hak lene uchakri ya ki pai ba hawajet I nongelam perkhat seni bahai kamu jet I yo te nongelam ha ka leadership kamu em kate ke leadership skill lene kamu em kate ke leadership qualities kamu ye wanra ka kita ki kampun roi panpar kamu ye wanra ya kita ki development ka jing to ha kani ka than ka dong ka snat yang ka narpo constituency unity longba kani ka jingkerpat yang ya phi ki khon khro ki nong thabot yang ka narpo constituency na do ki khon khro ki nong rep ki manbe ki manpa hado ki khathas nam chajrang ki wa thabot hi unity longba ka jingker chan yang phi upoi chakatham mana upoi chakatham nga hi daily lam e phi uchakri haga ya phi katkom ka jingla ka bor yang MDC neni ten khoble chibon khoble che jang